Xey dilxoriz. Asım dilxorçu. Tamaça düzden xey dilxoriz. Asalım famir soramsi kanesne. Tamam november ettasına. Asalım sor imtini var olursa. Akbulutu imtini adam tasma. Kilmi var çıkarpır. Kilmi var çıkarpırım. Tamam bunu bir girer. Bunu diyorum ya mortum baş tohum yeteceksin temiz. Yine pürümük mortum kusurum maşum xaravatsanım. Aramda tayizevik galeçon likör. Tasma tırmaz soru için havurini. Az nu çammasın. Biz de sot benesel çıtaysın sotasın. Lavnel kasim pisnel kasim. Keçən 1 il 11 ay, yəni 97-ci ildən 99-cu ilə qədər keçmiş bütün müddətdə mən bütün həyatımı məhv elədim. Yəni öz cavanlığımı məhv elədim. Если канатария, я как салясь, вишмин пен патмаш. Вишмин. Озмечу можно сказать. Когда меня мое руководство в 93 году позвало и сказало, что будешь заниматься военнопленными, я сказал, что для меня эта тема очень незнакомая, я этим никогда не занимался. И те доводы, которые мой начальник привел, были, что ты родом из Баку, жил там, хорошо знаешь язык, нравы, обычаи азербайджанского народа, то есть тебе будет легче как-то найти общий язык, контакты. Mənim üçün həm də ona görə çətin idi ki, mən əslən Kəlbəcərli idim və mənim qohumlarım hamısı məcburi köçkün idilər. Onların mənim Ermənistana səfəriyim və mənim erməni ilə təmaslarım biraz çətin hesab edirdim ki, başa düşüləcək. Ona görə bir qədər tərəddüd etdim. Я не работал с армянами там, я работал с азербайджанцами, хотя менял армян наших, да, ребят? Ну, скончалась женщина, да, ну, заболела, умерла, например. У меня ощущение, что и там кто-то умер уже из армян. Вот у меня, не знаю, почему-то вот всегда вот это было. Такое, что все, что происходит здесь, значит, и происходит с нашими там, в плену уже. Mən beynəlxalq işçi qrupa gəlişim 2000-ci ildə oldu. O zaman Berhard Klazen, beynəlxalq işçi qrupun həmsədri Berhard Klazen Bakıdaydı və o məni görüşə dəvət elədi və dərhal mənə təklif elədi beynəlxalq işçi qrupun Azərbaycandakı koordinator olmağa. Mənim üçün bu biraz çətin idi, ona görə ki, mən bu işi o qədər də yaxşı bilmirdim. Mən hüquq müdafiəçisi idim və bir neçə sahələrdə özümü sınamışdım. Ancaq bu sahədə ciddi təcrübəm yox idi. Практически мы вот по этой дороге, или же по той, но в основном по этой дороге мы на машинах привозили пленных. И вот они всегда с надеждой как-то смотрели вот на дорогу по сторонам, да, то есть это последняя нитка была, вот эта дорога, связывающая с, ну, плен это не курорт, это кошмар в любом случае, любой плен, в любом государстве. Вот с тем, что где они находились. И вот всегда было интересно так, да, вот стоит человек на территории, подконтрольной Карабаху, через несколько шагов он оказывается на территории подконтрольным Азербайджану, и вот иногда стоишь и думаешь, слушай, а кто это придумал, кому это надо, земля одна, по большому счету. Линия соприкосновения была здесь, сейчас это далеко вперед прошло, ну тогда было вот приблизительно. Вот. Обсуждали так, сколько будет телохранителей, то есть, ну, как правило, старались от 2 до 5, да, так скажем, ну, 3-4 человека. Выходили мы без оружия, давали команду, привозили людей, оттуда также привозили, и мы уже провозили обмен. В 1992 году Беник с сыном Эдо выехали из Мартуни в сторону Физули. Линия фронта в те дни менялась каждый день. Они оказались на нейтральной территории и попали в плен. Если мечная кухня кагназ, а тем инга шижапак мамеч. Энес мудкати машину стем ди жамарчабу пахшесы. Зере сет бартарацери, братван жана там хеттевичес прикладу угу хисхпетин. И вот хисхпален, десал эдон тена ваздалайга тазма папа испанами, то папа сагмана. Это таран ен штабы.
Kürd Mahmudlu. Daran Kürd Mahmudlu desartene KKB ismeniz. Amen tegis yekan mezarteniz kısas harsazuri saneli. Bak dip kalmasın ende. Şat Azerbaycan'a kan gürü tapat uzmen vurmezi kotorin. Bazıları вот sen kapat Fatih Takin'e satasma metre araç metre kamak. Ecana mekle kesarte mekle çaynek lıtsaz gazgaz. Tapes meşkis. El çıkaravasa inşanesi hoş mu ban. Bas çetemeyin. Şat. İri konu pahetsin arabota aten mehat general yakav. Kervabadiç. Yakav jaganasa tasma zalojdan espeşen pavam. Şut ancak desek general voteri. General voteri ancak desek tasma yemak gınank Жданов. Из Жданова позвонили сыну Бенника в Россию и сообщили, что отец и брат в плену. Предложили найти азербайджанских пленных в Карабахе для обмена. Этим пленником оказался Фарис. Его к себе домой взял сосед Бенника, Юрик. Լավ էլ պահում է, դուր, շատ լավ պահում է այդ խել։ Բայց մինակ քշերը, ախր իրան քոնինում, են պարան կապում է, ձերքերը պենը կապում է, ախրա վախում է, լյամա դիշ երկը կնամազ սպանը ինքի էլ լավ հաղջը։ Əsirlərlə belə götürək, çox vəhşi kimi rəftar edirdilər. 3 ay məni gizli formada saxlayıblar. Yəni əsirlərdən ora çatanda ayrı bir Yurik adında bir erməni saxlayıb. 3 aydan sonra sağ olsun bizim uşaqlardan, mənlə əsir götürülən uşaqlardan Krasny Krestdə demişdi ki, yəni bizlə belə də bir adlı adam var idi. Մի անգամ գյունչում յորգորդ անգամնա, թա յորորդ անգամնա վեր կարաստի կրեստի եկալա, դե հինչում գիտում ինքի էդով են տսալա, տսալ չի գյունչում, ստի ես նկարեն թասմա, ես տղան ես ճանաչում, ասում պաշտեղս տսալ ասմա տյուրմումը, ինա գրանցված, պեներած, վերջի ուրանցատ է շորնք տանım, հացնք տանım, պեն, Дядя Фариза, Фамиль, нашел Бенника в габустанской тюрьме и привез к себе домой, чтобы потом обменять его на племянника. Minor tasma Вахвязяне Беннику да, подготовить Танамон. Как бы наля меке хотят фамилию. Камон мутум сеняка из тюсоном şöyle speniz hazdımım kolkaç beni. Yes tüsüm kam edoyun toğum törümüm. Papayin pe yalan beni xalac mətn tam bahiysinlər. Amma oğlu vaxtı könüllü cəbhəyə getmişdi. Yəni o girov düşmüşdü. Bir müddət bunu girovluqdan azad etmək istədilər, mümkün olmadı. İş o yerə gəlib çatdı ki, Beynik adlı bir ermənini gətirib. Ha çotelu miyasi. Basiri konuşamı tası çeto. Даже вахта пуда часами время тимешара, юрас телевизора пенаво, юрас хотсыны, юрас сентаникин. Байжами тасты çeto, gelseler eneler yuran akboruttağan, salamutel garajı, mutalım garajı, çolan kılala yesi maşin koynemeler. Ve çames antaksan prosim için kaçalı. Təhlükəli bir yəni şəxs kimi saxlamamışıq. O bizlə o vaxtlar boya gelirdi. Hətta elə olurdu ki, maşını da o idarə edirdi. Özü yeri gələndə söhbət edirdi ki, yəni mənə icazə versəniz, bax elə bu maşını 2 saatı gedib çıxarım öz yerimə. Biz də onu mümkün deyildi o vaxt ki, icazə verib çıxıb getsin. Bu cür qalıb o bizdə. Bir qışı bir ilə yaxın qalıb. Yadımdadır, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti də gəlirdi, onu əlaqə saxlayırdı. Ve çames Murat Salım'ın ve çamsağın taskımı gidip kani ame sansat Krasny Krest yakalam otuz. Namaka peyalam edoiç, amelam taniç. Çağana sarkal familya. Ve bir de transfürasiri amelam abedijan hatsotin. Zamana karten Krasny Krest demişke fotoğrafı operasyon ve iznakari. O işlə maraqlanıb, gəlib məni orada tapıb, qeydiyyat alıb. Ondan sonra mən evlə, yaxın qohumlarımızla, familiya əmimlə, yəni əlaqələrimiz olub, məktub yazmışıq. Mən onda eşitdim ki, bir nəfər Beynik adlı şəxsi mənimlə dəyişmək üçün
Familiyamı öz evində saxlayır. Onun mülkü adam olduğu, mənim də hərbiçi olduğuma görə alınmayıb. Если каламарто норис эдикенот мяцал, и насуну чорстеви хогостос етасны ветсин, я калан инхайтнал тасма Аллах ведяна бенику подготовить на обмен. Мекел тасны йотин илигуну, кама тасма оставить, сыну подготовить. Они были у меня в списках не без вести пропавших, а в списках людей, попавших в плен. То есть работа шла по их освобождению. И вот мать Бенника, извините, жена Бенника, мать Эдика, она постоянно приходила. Դեն վաղտը մինա գեշ չմքինում է, սաղ Շտեպանակերտա պարնվազնեկան, հինգիդամ մարդունակա, ամենտղակա։ Վերջը քինում նեմտում բարյո։ Դեն նեմտում արդելած կեմ, ակարմ չում խոս։ Սաղն գյուդում վեր սաղն, եսել եմ գյուդում վեր սաղն, բեն փխոլականք, արխայիման ավեր փխոլանում, շատ բարի խոսմա։ И вот как-то я позвонил в Госкомиссию Азербайджана и попросил просто где-то по-человечески, я говорю, знаете, вот помогите, да, давайте как-нибудь вот, на них обратим внимание. Ну а там сказали, что давай сделаем так, сейчас отпустим одного, а потом второго, да. И получилось так, что я вынужденно подошел, я говорю, Тутела, вы меня извините, вот вариант такой, хотели бы вы, чтобы дядя Бенник вышел, да, ваш супруг, или сын? В первую очередь. Ասամած մարդա, թորքրնը լող չինեն չմնույրը, մեր կարասնի կրեսնել, գյուդումա կրլական չն սպանի, լհա տղաս պեր, տղասում ոզում։ Լհա ես կյանքım տարալ, եմ մարդը կյանքա տարալ, ետ հոխան նշանացը լհա կմկին մնանդի եշիլիս, չի առաջ տղաս պեր։ Ծիծաղալաստի մաշկս թակալաս մա, տիկանեք չնիլ է, մարդին պես թող է։ Сыну оставить отцу в обмен. Это или говорится, это не обратный насун. Отцу оставить, сыну отправить обмен. Кем исправим обмен. Красный крест, энком кагума, Карабахи Красный крест. Исправим нел Бакуй Красный крест. Трачав хосмун флагден ханум düşükkem. Henkermetlerden dağım. Kem vanda уже araşkenim документен тама миним барон тасоки эко хиспесто. Kem. Աստուս բահենდა, աստուս շատ բա էշատ։ Էնա մինորող։ Խոսմա թայելա տուտա էդոն փոխալում, Կրասնի կրեստը քեցալա բերալ արդեն էնաստղ։ Երենք կերեմ մաշին պրնում ես էդ տղամ, իրան նշանացը, եկենում չին տամ էդոն բերած ընդեղ։ Էդո հինչ էդո, կողկո ճաղերը կուտրատած, սստիմ աշված մաքրված, պիս։ Ձաջաբոյա ինձ է։ Իսիրան ամեն ձևի հարգում եմ, ամեն ձևի։ Նեղ տեղից մարդին հանես, դա սորի կամից, ծարայում, խոխոքս, երեք երեխա ունե, մեզ է մոտոտ կամանձա։ Աղջիկս 7-րդն ասովորում, փոքրը 3-րդ դասանում ասովորում։ Слава Богу. Իննաշնենք ու մայիսի 9-ին, это мы картен элен գերեսնու 9 հոգի, գոբուստանա տերմումը, համարա տրանս ամենա հասակավորը ես եմ ելել, Արմենիա դավա строится. Я как обычник, начальник тюрьмы, Красный Крест, переводчик, я могу, что если чорен или переговор, Алиевину, Леонту Петрасину, Хишкан, Хайастан, Азербайджанска, Хишкан, Азербайджанцы, Хайекан, Похансуму Катаром. Самолетная куча, раз мы уткиганутся. Давай сделаем так, в первую очередь, Ахсакала гönderək. Это основа джахилинга вагничи. Есть альтернатив арачумгам. Вернувшись домой, Беник начал искать Фариза, но не нашел. Оказалось, что Фариза тоже обменяли за несколько дней до возвращения Беника. За 500 человек мы обменяли. Свыше 500. Это живых людей, которые вернулись на родину, в свои дома, к своим семьям.
Albert kifayət qədər professional bir insandır və mən onunla ilk dəfə görüşəndə hesab eləyirdim ki, tamamilə fərqli bir mövqelərimiz olacaq. Çünki mən daha çox ictimaiyyətçi adam idim. Albert isə birbaşa professional bu işlə məşğul olan adam idi. Ancaq bizim 2000-ci il fevral ayında Tiflisdə görüşümüzdə o bütün demək olar ki, mənim şübhələrimi aradan qaldırdı. Azərbaycanlı əsir və girovları. O məndən çox yaxşı tanıyırdı. O bütün məlumatlarını mənə verdi və mənə bildirdi ki, məlumatların toplanmasında əgər nəyəsə bir köməyə ehtiyac olarsa, mənə müraciət eləməkdən çəkinəsən və mən hər zaman onu etməyə sənə hazıram. Bizim bir-birimizə ciddi inamımız yarandı. Имея вот такую базу, как порядочность и нормальность, если он порядочен, то есть он научится. А Аваз на самом деле так и показал. Он прекрасный правозащитник, очень хороший правозащитник. В то же время вот эта работа для него была очень новая. Он никогда этой проблемой не занимался. В 1999 году Агиль был военнослужащим азербайджанской армии. В ходе вооруженной стычки с армянами он получил тяжелое ранение и в бессознательном состоянии попал в плен. Əsirlikdən qayıdandan sonra mən elə bildim ki, bir müddət keçəndən sonra hadisələrin hamısını unudacağam. Yəni unutmağa çalışacağam, amma bu heç də mümkün deyil, alınmır. Çünki eyni ilə həmin yerdə olan, məsəl üçün, biraz da süründüm, gördüm alınmır. Nəysə, özümə inanmırdım ki, mən yaralanmışam da. Axtardım, görüm ki, hara yaralanıb da. Elə bir yerdir ki, bəlkə qan axar, sırazı şeylərsən ki, əlimdən zaddan tutum, ya bintlə o deşilmiş o yeri doldurum. Axtardım, yara olan yeri tapmadım. Sonra bu böyürdə gördüm ki, bu 2 dənə barmağım qan olub, həm də o içər tərəfdən pazvanışqa dəyib, bel sümüyüm nəsə hiss elədim ki, belim şişir. Sonra gördüm bu tərəfdə nəsə ağrı var, nəfəs alıram, nəfəs almaq olur, amma buraxa bilmirəm. Mən hiss edirdim ki, ölürəm. Arada sırada əlimə belə vururdum ki, görürdüm o dız bədənim get-gedə keyiyirdi, sönür, buzluyur. Bir də ayıldım, gördüm, qaranlıq vaxtı, gecə vaxtı kimsə bir nəfər oturub əlində akı su ilə, amma bizim formadan deyildi. Mən bundan su istədim. Mənə deyir ki, sağ olmaz da, bu rusça mənə cavab verdi ki, tiba vodu nizya. Deyirəm, mən yəqin ölmüşəm, gör nə qədər pis adamım da, mən düşmüşəm cəhənnəmə şeydən. Bir də ayıldım, gördüm kimsə üzümü şilələyir, gözümü araladım, gördüm xalatdadır, həkim. Amma təzə gözümü açanda ağzı tərpənir, nə deyir, hələ eşidilmir. Yavaş-yavaş mənə səsi gəldi. Gördüm ki, bu Azərbaycan dilində danışmır. Başqa bir dildə də o aksentindən gördüm. Toçna erməni. Yanında da o kamera ilə, nə bilim, nəysə yazanlar. Gözümü yumdum. Bir anlıq fikirləşdim ki, södə, düşmüşəm plen. Agil, daha, ölüm bundan yaxşı idi, vallahi. İndi gör, günün nə olacaqsan. Помню, что у Агили было очень тяжелое ранение, очень тяжелое. Фактически, когда попал в плен, он был без сознания. Я деталей, может быть, так и не помню, но помню, что он был очень тяжелым больным. Мы хирурги в основном помним по ранениям. На лицо трудно помнить, конечно, столько воды, столько людей новых мы видели во время войны, и наших, и их, так что где-то все стушевывается и накладывается. Təzə məsəl üçün ora düşəndə mən bir 3-4 gün düzə ki, yaşamaq istəmirdim də Allah. Oradakı o gəlirlər, biri gəlir şillə vurur, biri gəlir yumruq. Orada bir felçer də var idi də, hansı ki gəlirdi, sarğı eləyirdi. Sarğı eləyirdi, yaraydı, yaraya 1 metrdir, metr yarımdır, nə bilim, bir 50 santlıq, binti də uzun. Salırdı, ağrı verirdi, vəhşi kimi də, deyir, boyun ara, deyir, Turk. Deyir, şö tipə xuşu bu, deyir. Palataya. Bəzi həkimlər vardı ki, doğrudan da sakitcə dinməzcə yoxlayırdı, heç nə demirdi. Elə həkim vardı, deyirdi, ki, Türk xoşdur, что бы здесь лечиться, вылечиться xoşdur, nə. Yəni, münasibət bəlsinin çırışır pis idi, bəlsinin normal idi, həkim kimi, yəni, heç bir reaksiya göstərmirdi. Bir arvad var idi orada, o borçlusu. Pastayla gəlirdi oranı, tumbuçkanı silirdi, pəncərənin üstünü silirdi, nə güya kravatlarını zaten başını silirdi. Soruşurdum, kakdı, normal. Həmin o Rus arvadın smeni idi. Bintə nəysə bir ağ rəngdə əzilmiş pasta gətirdi. 2 dənə də alma gətirdi. O da heç yadımdan çıxmaz.
Tumuçkasına onu qoydu, o soldatlar bayırda. O binti verdi mənə, dedi ki, это положи туда, это цинк умаз. Это будет тебе нормально, да, лечить будет, нормально будет тебе. Düzü Albert adında biri var idi. O Albert də gəldi, ora getdi. Və elə biraz arxayın elədi ki, məni narahat olma, səni dəyişəcək, sən onsuz da burada qalasıyorsan, sən bizə lazım deyilsən, nə bilim nə. Amma orada inanmağım gəlmirdi heç kimə. Görüşlər zamanı bizim Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin izolyatorunda saxlanılan Azərbaycanlı əsirlər, onlar inanmırlar ki, içəri Azərbaycanlı girib. Və mən artıq deyəndə ki, misal üçün Albert Vaskanyan ermənidir və Azərbaycan dilində danışır. Yenə də onlarda inam yox idi ki, mən Azərbaycanlıyam. Onlar elə bilirdilər ki, mən də Azərbaycan dilini gözəl bilən bir erməniyəm. Onların içindən gündən bir günü qapı açıldı. Davay, veş durcasa biri, выходи на koridor. Çıxdım koridora. Hər şey qoyda var orada. Qoydum, paltarıza çıxartdılar, iç yüzündən hamısını yoxladılar, görüm nə isə var mı orada, nə isə yoxdur. Mən onlardan bir xahiş elədim ki, bu Quran-Kərim kitabını mən aparım da burada tərgim edəcəm özüm. Özümlə aparım. İkinci adım vərəqlədilər, elədilər ki, gördülər hər şey normaldadır. Heç nə demədilər. Yəni, şalvarın bu yerində gətirdim. Sonra gözü bağlı apardılar məni. Açdılar ki, gözümü gördüm pozisiyadayım da. Bu döyüş cəbhə bölgəsi. Bir-birlərinə rasiyanla nəsə danışdılar. Bunlar tərəfdən bir neçə erməni, deyək ki, həmin o qırmızı xaçın nümayəndəsi o yazı ilə o qabaq səsində mən. O tərəfdən də adamlar gəlir. Gəldi ön hissədə mən keçdim oyuna, dəyişildi. Sonra abmen oldu. Uazla oturtdurdular məni. Yol boyu keçəndə bir gecə qaranlıq idi. Fikir verdim, mağazaların zaten qabağından keçsən yazılıb, topdan satış mərkəzi, nə bilim, hansısa bir mağaza, nə bilim, filan yer. Adamlar gedirlər, gəlirlər, Uazın içindən baxırdım, sərbəst hamı. Ürəyim dözmədi, dedim, saxla. Soruşdum, bu da hara? Deyir, Bərdə. Bərdənin özü. Demək, Nujeli mən dəyişilmişəm. Düşdüyüm yerə gecə, heç kəs səni onsuz da görmür də, nə vid fasondasan, saçın uzundur, ya da eybəcərsən, ya nə gündəsən. O mağazalara yenidən baxdım, o adamlara baxdım. Demək, onlardan soruşdum, Xavər adlı oğlan. Dedim, Xavər, keçən adamlar daha vurmayacaqlar ki məni, daha döyülməyəcəm ki. Deyir, yox, sən evdəsən, kişi. 2 saatdan evdəsən. Allah dərindən nəfəs aldım. İstəyirdim ki, əyilim torpağı öpüm. Allah, elə sevinirdim. Demək davaya vaxt itirmə getdik periyod. Агиль был последним пленником, кому Альберт помог освободиться. Вернувшись домой, Агиль встретился с Авазом, который помог ему в реабилитации. Сейчас Агиль работает в мэрии. Agil, mən onu görəndə birinci dəfə heç inanmazdım ki, bu bizim hesabatlarımızda onun haqqında bu qədər, onun sağlamlığı haqqında bu qədər məlumatlar olan adamdır. Çünki Agil tamamilə fərqli bir insan idi və tamamilə həyatda çox gülərüz bir insan idi. Tüm bu çətinliklərə baxmayaraq özündə güc tapa bildi. Cəmiyyətə reabilitasiya oluna bildi və Agilin bir növ bələdiyyə seçkisi zamanı onun kampaniyasında ona məsləhət verdik və mən görürdüm ki, bu insanda nə qədər güc var, nə qədər o adamda enerji var. Ancaq Agil özü bizə hərdən təsəlli verirdi və mən hesab edirəm ki, onun güclü mənəvi tərəfləri bizi biraz ruhlandırdı ki, bizim digər demək olar ki, ümidsiz hərbi əsirlərimizlə, keçmiş hərbi əsirlərimizlə işimizi daha planlı şəkildə quraq. Mənim hüquq müdafiəçisi kimi işimin nəticəsi olaraq mən bir neçə ölkələrdə səfərdə olmuşam və münaqişəli ölkələrdə səfərdə olmuşam və hər dəfə həmin münaqişələrin xüsusiyyətləri ilə tanış olanda əmin olurdum ki, bizim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində bizim Azərbaycanlılar və ermənilərin səyləri heç də kifayət qədər deyil. Və biz Azərbaycanlılar və ermənilər bu regionun məsuliyyətini başa düşmürük kifayət qədər. Və biz bu günləri 14 il demək olar ki, atəşkəs şəraitində yaşayırıq. Ancaq biz gələcəkdə nələr baş verəcək, nələr olacaq onu dərk eləmək istəmirdik. Люди должны понять, что в этой войне, так же как и в любых войнах, нет победителей. Говорят, мы победили. Я всегда говорю, возьмите на чашу весов, что мы победили, и на чашу весов, что мы потеряли. Вот если люди поймут это, что все стороны проиграли, что там живут не звери, что здесь тоже не звери живут, и здесь и там такие же проблемы. 2-3 раза я был в Азербайджане, и когда общался с населением, вот с простыми азербайджанцами, в разных городах, и в Баку тоже, я вижу там такие же насущные проблемы, что и здесь. Такое ощущение, что я говорю с нашими гражданами Карабаха или Армении. Во время одной из поездок в Баку Альберт посетил двор, где родился и вырос. Аваз сопровождал коллегу в этой прогулке. Yaşamaq çox çətin idi. Həyətə girəndə adam hiss elədi ki, doğrudan da 10 illərdir, 100 illərdir bəlkə də adam itirdiyi bir şeyi axtarıb tapanda onun üzündə elə həyəcan var idi. Maraqlı bir şey var idi ki, heç kim burada olan qonşulardan hansılar ki onu tanıyırdılar, heç kim ona sual vermədilər ki, sən bura necə gəlmisən? Və o hətta qonşularla kiməsə özünün ilə gətirdiyi konyakı da verdi və bir dedi ki, deyirsiniz ki, Zaven kişi sizə salam deyir. Короче, получилось так, что девочка появилась на горизонте, когда ей было 3 годика. То есть год и 8 месяцев она была вне поля нашего зрения. У нас была здесь девочка, тоже сирота, а ее держала ее тетя родная, матери сестра. По-моему, до годика была этой девочке. И мы решили вот эту девочку, ну, даже неудобно говорить, это неправильно, но это было такое время, обменять. Ну а с учетом того, что эту годовалую девочку держала ее тетя родная, решили, ну, с тетей отпустить, конечно. Ну, я вызвал мать этой армянки, девочки, и сказал, что вот завтра мы едем на опознание, да, скорее всего, потому что мы не были уверены, что именно это та самая девочка. Я говорю, вы смогли бы вы, то есть, с нами приехать, узнать? Она говорит, я приеду, говорит, Альберт, ну, вы знаете, я боюсь ее не узнать. Я говорю, почему, это же ваша дочка? Я, говорит, помню ее лицо, но смутно помню. Она была маленькая. Я говорю, хорошо, а вот на теле шрамы какие-то, ну, типа аппендицит или что, родимые пятна. Она говорит, такого нету, но на темечке 2 завитка на голове, да, на темечке. И то есть, говорит, только это. Ну, поехали первоначально, вышел человек с той стороны, это Низами Бахманов был. Он вышел, мы с ним поговорили, ну, там, привет, как дела, обсудили все. Ну, я подошел, смотрю, вроде внешность так похожа на мать. И вот когда Низами тоже увидел лицо этой женщины, армянки, да, матери этой девочки, он говорит, слушай, говорит, копия. И мы смотрим, они очень похожи. Ну, я с головы срываю шапочку, смотрю, что на темечке 2 завитка. Теперь пошел момент, что надо эту армянку, девочку, взять с рук азербайджанки, нянечки. А армянка не идет, эта девочка. Она говорит, йох, на азербайджанском нет. Я говорю, слушай, какой йох, вот твоя мама, давай, все. Ну, не получается. Она начала плакать. И в тот момент эта азербайджанская девочка маленькая, увидев, что это плачет, тоже унисон начала тоже плакать. Еще не понимая, кто, что и как, в общем. Эти 2 мамаши тоже начали плакать. В общем, шум, рев, все. Смотрю, Низами немного встала не по себе, у меня самого тоже как-то не по себе. А ребята, смотрите, наши телохранители, у них слезы на глазах. Но это была такая ситуация. И оба стоим и проклинаем войну. Кому это надо было? Что вот дети, ну, ни за что еще не понимая, что это такое, что случилось, взрослые дяди, грубо говоря, их обидели, понимаете? У одной нету отца, у другой ни отца, ни матери. Это было что-то, это было жутко что-то.